Klanjajući nedavno farz od podne namaza u jednoj od bosansko-hercegovačkih džamija, na drugom rekiatu priključila nam se jedna osoba koja je zajedno sa džematom klanjala 3 rekiata, a potom kada imam predao selam, umjesto da ustane i da naklanja prvi rekiat, ta osoba je ostala sjediti i nije naklanjala taj rekiat. Vjerovatno nije znala kako da se naklanja taj rekiat. Također, spominjali su mi neki ljudi da se ranije dešavalo da čovjek koji ne zna kako će naklanjati ili kako pristupiti džematu, da kada dođe do džamije i zatekne imam i džemat da klanjaju farz namaz, da se vrati svojoj kući i kod kuće klanja ono što klanja pojedinačno taj namaz, kako se ne bi dovalo u nepriliku da naklanjava, a nije znala kako da naklanja ono što je propušteno od rekiata. Inače, naklanjavanje propuštenog u namazu zapravo se temelji na hadisu Allahov poslanika Muhameda a.s. koji je kazao ono što stignete od namaza klanjajte za imamom, a ono što vam je promaklo po jednoj verziji vjerovjesnik a.s. je rekao upotpunite, po drugoj verziji naklanjajte. Po ovoj verziji naklanjajte postupa se u hanefijskoj pravnoj školi i to je ono po čemu postupaju Bošnjaci muslimani, dakle već stoljećima ovdje kod nas u Bosni i Hercegovini. Dakle, ono što stignemo od namaza u džematu da klanjamo, to smo stigli, a onaj dio koji smo propustili, dužni smo da kada imam preda selam da naklanjamo. Potrebno je znati da je naš nijet u namazu kao džematlija treba da bude i da slijedi imama, pa tako ako imam klanja prvi rekiat i mi klanjamo prvi rekiat, ako imam klanja četvrti rekiat i mi klanjamo za njim četvrti rekiat. S te strane, ako smo stigli na četvrti rekiat, to je nama četvrti rekiat i mi smo onda dužni da naklanjamo prva 3 rekiata koja smo propustili i da na ta prva 3 rekiata proučimo ono što se inače uči na tim rekiatima kada se redovno klanje. To je vrlo jednostavno. Također ono na šta se treba obratiti pažnja jeste kada recimo ako smo stigli imama na 4. rekiatu od podnevskog farza, onda smo za njim klanjali jedan rekiat, taj 4. A onda ustanemo, kada imam preda selam, ustanemo i naklanjamo svoj prvi rekiat i time zajedno s 4. i 1. imamo 2. Nakon ova 2 se sjedne, prouči se etehijat do salavata, a zatim se ustane i naklanja se još 2. i 3. rekiat koji su nam propušteni. Treba također znati, ako osoba stigne u džemat da izgovori iftitah i tekbir, početni tekbir i da prouči na ruku jedanput Subhane Rabi Azim prije nego što ima kaže Semi Allahu limen hamide, smatra se da je stigla na taj rekiat. Sada ću na primjeru ako osoba stigne na 3. rekiat od akšamskog farza, kako se naklanja. Dakle, ako smo stigli na 3. rekiat akšamskog farza, mi smo klanjali za imamom u džematu svoj 3. rekiat, to je jedan rekiat. Kada imam preda selam, ustajemo i naklanjamo svoj 1. rekiat. Na njemu proučimo Subhaneke, Euzu, Bismilu, Fatihu i Suru. Nakon toga, pošto smo klanjali jedan rekiat za imamom i jedan naklanjali, imamo 2 rekiata, onda ćemo sjesti i proučiti etehijatu do salavata, a onda ćemo ustati i naklanjat ćemo 2. rekiat. Kada naklanjamo svoj 2. rekiat, pošto imamo ukupno 3 rekiata, koliko ima akšam namaz, ponovo ćemo sjesti i proučiti etehijat, salavate, dovu i predati selam. Dakle, vrlo, vrlo jednostavno. Ako osoba stigne recimo imama na 3. i 4. rekiatu od podnevskog, ikindijskog ili jacijskog farza, onda će kada imam preda selam ustati i samo će doklanjati svoja prva 2 rekiata. Dakle, na prvom rekiatu će proučiti ono što se inače uči na prvom rekiatu, a na drugom rekiatu će proučiti ono što se inače uči na drugom rekiatu. Ako smo stigli džemat na zadnjem sjedenju, onda ćemo kada imam preda selam ustati i klanjat ćemo kompletan namaz, nadajući se da smo stigli u džemat i da smo zaslužili kod uzvišenog Allaha dželešanohu nagradu za džemat.